Arimi bakawa barabenda shaka wako kithine kiandirani chuke ya Ng'ombe baduwa ni baukira nontuka wako kombo wita na ruwe mbrene nontu mwera yura yokulukirite atete factory nonka yo wita cia baduwa rwero ruri akukinyila kuntukura batandika kawa na kagiteneka endene bareme tukinyane utandika kawa ka bubwaya harimi baduwa kaita kamone betherane ndi baita sare nene kumania na mbura ethere kiura na uta mamilioni ya mbesa kumania na makondore ya na bate kondo ntubobo dhirabu kare karengi ndene ya factory Usamura Geshima aina ripotie giki ikiwanda kia arimi bakawa kia nthirani wadi ya Mugwe baraba kugati kauga kao kare ugwatini bo ukamatwa irojirwa muguo kumania na kamuro kara kurukirite factory yenu sande ronje wajire chira guku nimbati mzuri sana kawage tokatathiire na nchogire factory mali na ngatho niambia kumukolaizia ndo kawage karutwa twachinyachizia agila iti nao tuina thina gintu tamya ketano methirite ni kwaurite mbula ne muno lusi lwesula lwasoka nyuma lwathie na kawa getu leu stiru mwaka woyo kaili nitukuona takauntu toyu ungi kalika kaili na nikituma tulaugile katwite antu mamindia nikenda thirikali ya county na national government yumba gutwigwa bariuga muthetu wa ukamatwa iroje urakwa mianka wigitwe ukigwirira ngombeni chakauro gaka nuthikaritie ituge biantara cha kwanika kawa untu brabo timite ntara ino igatwa ukinyirwa iroje rwa muguo ula wekarite untu wa soil erosion kura minanda endaga igwere above 3 feet lakini minanda no liu yaje kithika kawa kali kubururia muthetu na ni kuthukia quality akawa getu mubulo uyu uri iguru muno no atulombe thirikari ya county enkiomba gutwenjera mubulo uyu kagicagica nthi in case lusi lungi mbule ngisa kula nene lusi lutikalaga negulu lukagendana na yani ukagenda obelethi ungwa enkrukiro jiroro rwa muguo irunyagarite mwanka nyomba nino ya mugunye wa kwanika kawa onto brabo timite nyomba ino ikarema igutumirika bru machini ronjiro kubongira machinini tote kwana bantu kuruta kawa nontwa walonche iyo kiomba ya 3 cent kila tuga kawa kanyara twathire uni mukuthi mwethe lonchi runde rucirite kuru tutiona wakiga kawa kuria kogwe ni thine emwe na twauma makoro na bale ko lonchi rumite kuria riu lonchi rwechura kuria na murutira wira no thina indi bari romba thirikari ire chiere ibaitigembu na ibatetherie kuthiria kinyamara ikigia ikondoria rojirwa muguo na apiro yetu ni kiri both national government na county government igere gututethia tuneumberethio yo egwa ni omba lonchi rumba gwikirwa ndu chioge level ya water table ira ya libo uguru tutiomba tigatuteithirwe ni county government kana national government enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge gachuka igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.